ba? Nakapos, pareho ko na lang makulit sa boss. Thank you. Palta. Ngayon sila. Ay, may Paris eh. Huh. Papilian ka ba eh? Carpal tunnel o uric? Nagay carpal tunnel o may uric? Ako lang gamot. Hi guys, boarding after fucking 6 hours. 4 hours na sad lang ta. Fucking 4 hours delay. Fucking shit. Ay. After 4 hours, my God! Okay, Thank you. Salamat, boss. Nadukol mo sa beach, no? Doon po sa bridge kayo. Wala ang bridge. Sipot. Dito, kita ni. Tuyok, tuyok. Kung wala yung bridge, nag-barge kita. Hindi ko.
Choy. Isoy! Selamat Lusin.